از صحبت را ادامه میدیم. یعنی شما گفتید که به آلمان مراجعت کردید برای نصب کردن پایه‌های صنعی و در تاجیکستان اون را نصب کردید. یعنی در همین تاجیکستان میشد است نه همین کارها رو کردن؟ بله در تاجیکستان من طولی 9 سال با پایان صنعی همین در تاجیکستان تیار کردگی خودم رو میگشتم. یک دو سه بار حلش کردیم. البته وقتی که کلان میشود بعد از تو همین 18 ساله تو همین 20-25 سالگی پای آدم وقتی که در افزایش است و برای همین بعد از 2 سال 3 سال پراتز کوتاه میشود یا اون چیز دیگر میشود برای ایواز کردن در کار. بله خوشبختانه برای من طول این سالا با همین پایان صنعی خودمون حرکت میکردم. دشوار نیست حرکت کردن با پای صنعی؟ راستی گپ نه، خیلی برای از خود آدم وابسته است. وقتی که نغز مشق کند و تمرین کند و راه گشتن و چیز یاد میگیرد. حتی و اکنون یک چیز دیگر، وقتی که شما مرحله دشوار رو پشت سر کردید، یعنی در اروبچه معیوبی بودید زمانی، از اروبچه معیوبی برخواسته با چی گز حرکت کردن رو شروع کردید و بعد پایه‌های صنعی. من میخواهم که شما درباره واکنش جمعیت بگویید، یعنی مردم چگونه ریاکشن نشون میدادند؟ بله این خیلی مشکل بود برای که من پیش از دست دادن پایانم من خیلی اکتیو فعال بودید. خیلی فعال بودم در سیر حرکت بودم در همون معلم ما رو خوب میشناختند و خیلی بسیار در حرکت بودم و وقتی که پایانم رو از دست دادم، وقتی که با چیگست راه میگشتم، این با مکتب میرفتم، برای من همه نگاه میکردن، همه ما رو نگاه میکردن. این خیلی اوراز جان یک زنگ تلفنی است. الو سلام علیکم. سلام علیکم. درود سرور بخیر بار دیگر و من مهمان شما را خوش آمدید میگم. با اوراز جان یک سوال دارم اگر ممکن باشد. اکنون برنامه شما را خیلی خوب است. سلام به این برادر تمام خوشی زندگی را تمنا دارم. بگذار صحت و سلامت باشه، همه وقت به پیش باشد، رفت داده نشود. اوراز جان گفتنیم آن نفرانی که سالم هستند ولی به قدر پای روان و چشم بینا نمیرسند و به کارهای زشت دست میزنند جوانان. شما اوراز جان همچون یک جوان از نگاه شما به همین جوانانی که یعنی که سالم هستند به قدر دست پای و چشم نمیرسند به کارهای زشت دست میزنند، شما به همین جوانها چی گفتنی دارید جان؟ من همین سوالم. تشکر سهراب جان، سپاس میگویم. مرحبا. سلام علیکم. رحمت کلام خیلی سوال مقصد در این دور و زمان این سوال خیلی اکتوالی است. بله مبرم است. بله این از خود اون جوانان است و من برای جوانان چی میخواهم؟ این جوانان باید برای خودشان مقصد یک فکر کنند، یک آیندهشان رو فکر کنند و این وقتی که با یگون مشکلی که اومدی، وقتی که دست نداری پا نداری بعد به قدری دست میرسی، این یک چیزی است که امتحان سخت است. برای همین بر یک آدمایی که مقصد سالم هستند و با کارهای مقصد زشت مشغولند، برای اونو باید مقصد اونو باید فکر کنند، اونو باید اندیشه کنند که مقصد هستند آدمایی که چخیلی که دست و پایین که اونو دارند اونو ندارند و چخیلی آرزو میکنند که همین خیلی دست و پای داشته باشند و همین خیلی حرکت کنند و اونو باید از همین مقصد دست و پای داده، یعنی به قدر تنصیحاتی برسند. به قدر تنصیحاتی رسند. یک چیز دیگر من گفتم که واکنش مردم چگونه بود؟ یعنی جمعیت بعدی که شما رو میدیدن در اروبچه معیوبی که با چه گز چگونه عکس العمل نشان میدادند؟ بله. خوب یا بد؟ راستیش رو گویم بد. نگاه میکردند وقتی که در مکتب بودند و راستی گپ چخیل گویم مقصد طلبه ها دیگر خیلی نگاه میکردند و مقصد وقتی که
мебини ягон нуқсон ё ягон чиза дар бадани худат бошаду ба ту нигоҳ кунад ин хеле як аламовар аст ва ман буданд ам хел вақтҳо ва хушбахтона ман оҳиста оҳиста фаҳмидам ки ин ягон мақсад ин яъне ба ин чизо аҳамият додан лозим аст. бале ба ин чизо аҳамият додан дар кор нест. хушбахтона ман мисли дигар одамон нестам, аммо ман ами хеле ки ман ҳастам дигар одамони хел нестанд ва барои худам мақсад шукрона гуфтам ки амин яъне барои амин худованд яъне маро амин хел кардааст ки мақсад ман бояд зиндагиамро ин хел кунам ва нишон диҳам барои дигарон чӣ хел ин хел зиндагӣ кардан дар кор аст. ва аслан шумо метавонед як воситаи ҳаракатдиҳӣ барои ҳамин гуна шахсони тавонталаб бошед. Масалан шахсе ки дар мақоми шумо ҳаст, тавонталаб аст, имрӯз аз суханронии шумо нерӯ мегирад, энержӣ мегирад, шумо мотиватсия медиҳед ба ин гуна нафарон бо ҷасорату бо талошу бо заҳмату бо меҳнати худ. ва ман дар ҳайратам ки аслан шумо наменолед. яъне одамон вақте ки масалан як ангушташонро ягон асбоб мебурад, ё ин ки ду ангушташон нест, аз ҳамин чиз фоҷиа месозанду тамоми умр заифнолӣ карда мегарданд. вале шумо ки як ангушт не, шумо ду пои худро аз даст додед, вале наменолед. бале ин ростии гап ин маъюбӣ, ин ман ростии гап худам маъюб документально худамро аз рӯи ҳуҷҷат худамро маъюб медонам, аммо он корое ки ман мекунам ва он корое ки ман анҷом медиҳам ман худро маъюб мақсад намешуморам. бале чунки шумо бо греплинг машғулед ва ман мехоҳам ки дар бораи греплинг ҳарф бизанед ки ин чӣ намуди гӯштин аст. греплинг ин як нави гӯштин аст, яъне дар шаҳри душанбе ҳам дар ҷумҳурии худамон ҳамин намуди варзиш хеле рушд ёфта истодааст ва хеле дар хушбахтона ман дар он ҷое ки ман машқ ва тамрин мекунам, устоди ман яке аз варзишгарони пешрафтаи Тоҷикистон, дар пешрафтаи ҷаҳон мебошад ва хушбахтона ман ба дасти он кас афтодам ва дар он ҷо тамрин карда истодам. беҳтарин. ва дар мусобиқаҳо ширкат кардед аллакай? бале, ман ростии гап ба ин намуди варзиш ман худам дар аз вақти мақсад мактабиам ман хеле шавқ доштед. бале, дар дилам ин риштаи варзиш дар дилам хеле буд ва ман мехостам ки дар чанд намуди варзиш худамро санҷам ва баъд аз дар синфи 10-11 ба бо ансинфонам бо ҳамон дӯстонам ки онҳо худашон варзишгар буданд, бо онҳо мақсад ба зал мерафтем, ба машқ мекардем, тамрин мекардем, ба фитнес мерафтем ва барои худам мақсад нақша гузоштам ки ман дар кадом, яъне дар дилам орзуи дар мусобиқаҳо иштирок кардан хеле буд ва ман барои худам вақте ки албатта ман баъд аз хатм кардани мактабам вақте ки ба донишгоҳи тиббӣ дохил шудам, ман яъне шумо табиб ҳастед худатон? бале ва вақте ки ман ба донишгоҳ қабул шудам, аз бас ки дарсам бисёр буд, ман наметавонистам бо спорт, бо варзиш машғул шавед. бале, бо варзише ки мақсад ҳар рӯза рафтан рӯ мақсад чӣ накардам, имконат надоштам ва дар чанд намуди риштаи варзишҳо худамро санҷидам ва ман барои худам мақсад нақша гузоштам обозиро ёд гирам. бо ҳамин поёнам наметавонистам обозӣ кардан ва вақте ки ба зал рафтам обозиро ёд гирифтам, барои худам гуфтам нақша мегузорам ки бояд дар ҳамин риштаи дар ҳамин обозӣ тавонам ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунам ва дар пояҳо шино панҷа мемонед? не
ҳамин тавр озод. ва як чиз дигар, ман дидам дар баъзе аз наворҳо ва аксҳое ки то ба дасти ман омада расиданд дар масъалаи баромадҳои шумо, мусобиқаҳои шумо, дидам ки ҳарифони шумо одамони солиманд. яъне ин сабқати шумо, мусобиқаҳои варзиши шумо параолимпӣ нест. яъне шумо дар мусобиқаҳои одамони солим ширкат мекунед, ҳарифони солимро шумо мағлуб мекунед. бале, паралимпӣ иншолло вақте ки мумкин дар сол 2024 мумкин ки греплинг ва ҷитсурам дар бозии олимпӣ дохил кунанд, пешниҳод шудааст. ва агар паралимпиадо мақсад иштирок кунанд дар он ҷо, ман хушбахтона аз ҷумҳурии Тоҷикистон якум одам ҳастам ки дар ин риштаи варзиш маъюб бо надоштани поён иштирок мекунам. албатта ман дар он ҷо иштирок мекунам ва дар нақша ҳастанд. хуб, суҳбатро баъди чанде боз идома медиҳем. бо Оразҷон марҳамат, саволҳоро пешкаш кунед. мо мунтазири саволҳои шумо ҳастем. инҷо як савол аллакай омадааст ва ин саволро аз ҷониби Раҳим Н савол дорем. чанд дақиқаи дигар сабр кунед, баъд аз машрӯи хабарҳо саволро пешкаш хоҳем кард. Это Якутхонов Ораз. Ему 23 года. 12 лет он попал в автокатастрофу, и врачи ампутировали ему конечности ног. Он закончил среднюю школу номер 67 города Душанбе. В 2015 году поступил в Таджикский государственный медицинский университет имени Авиценна. Также является волонтером в медицинском диагностическом центре Агахана. На данный момент работает в Государственном агентстве социальной защиты населения. Здравствуйте, меня зовут Асыл Ходжа. Я являюсь студентом 6-го курса педиатрического факультета. Я 6 лет уже как учусь в этом университете, и Ураз является моим хорошим другом. Мы с ним встретились на первом курсе, когда еще только-только пришли в университет. Первым моим другом был Ураз. Первое впечатление о нем у меня сложилось так, что он является очень хорошим человеком, так как мы с ним ходили, узнавали наши уроки, какие у нас уроки, наше расписание, находили наши классы. Затем мы с ним подружились, и вот как в течение 6 лет мы являемся с ним очень хорошими друзьями. Ураз является очень хорошим человеком, очень хорошим другом. Студентом тоже он является хорошим, так как посещает все уроки, его оценки очень хорошие. Несмотря на все, он в всех уроках участвует. Не было ни одного случая, чтобы он как-то из-за чего-то жаловался или не смог прийти, или же не смог подготовить. Он является очень целеустремленным студентом, очень мотивированным. И я вот от всей души уверен, что в будущем он будет очень хорошим врачом, так как вот говорят, что все врачи любили людей, он очень сильно любит людей, то есть он всегда готов помочь всем. Он является отличным гуманистом, то есть не было ни одного случая, чтобы например, мне чего-то не хватало, или ему чего-то не хватало, или кому-то из нашей группы чего-то не хватало, чтобы он сказал: нет, я не могу, этого нет. Всегда он был для меня хорошим другом и остается хорошим другом, он мой очень хороший друг.
Я доктор Хусния Даргабекова, работаю как лидер группы волонтеров здесь, при Исмаилском центре Душанбе. Для меня большая радость сегодня поговорить об одном из наших самых активных волонтерах, о человеке, которого мы все любим и уважаем, который очень много делает для людей вокруг, является одним из самых узнаваемых личностей среди волонтеров-медиков. Он сейчас у нас работает для того, чтобы закончить свое образование медицинское, и кроме того, он постоянно находит время для того, чтобы заниматься волонтерской деятельностью. Мы с ним знакомы относительно недавно, но за это короткое время я очень многое о нем узнала. Он очень открытый, добрый, честный человек, который, несмотря на все те трудности, через которые он в жизни проходил, он не потерял доброту, он не потерял эту искорку в своей душе, и он продолжает помогать другим людям. И это было особенно заметно во время пандемии ковида, когда в Таджикистане пошла волна случаев. Ораз был одним из самых наших. Оло шас, ну, вақте ки поёни суниямро аз худам мақсад гирам, сабуктар мешам баравай. Чақадар? 60 кило мешам, 62-60 кило барои мусобиқа. бисёр хуб. Яъне ман пурсидам ки чанд ҳарифро шикаст додид? бале, ман супер схватка мегӯянд ку набарди олӣ. бале, набардои олӣ, дар набардои олӣ иштирок кардам ва дар се мусобиқа иштирок кардам. Дар якум мусобиқаам бо вайро бо бал, яъне бо хол гирифтед? бо хол мусобиқаро гирифтам ва соҳиби пояс камарбанд шудам. Титул, яъне дар дуюм мусобиқа ман вақте ки дар ҳамин шаҳр Душанбе буд, дар он ҷо арифамро шикаст додед? бале, сроч, яъне оҷилан вайро баливой мақсад. яъне ҳамун нафасгир мекунад, ҳамун нафасгир даст вай баливой аз чанд ҷо мешавад, аз по, аз даст, аз гардан ва онҳоро мақсад дасрочне победа мегӯяд. оҷилан мағлуб кардед? оҷилан мағлуб кардам. Дар мусобиқаи сеюмам арифамро яъне оҷилан мағлуб кардам. Яъне мо дар вақти тамринамон мо 2 соат тамрин дорем, 1 соат разминка, ним соат разминка, ним соат дигар приёма нишон медиҳанд ва 1 соат мо усулҳоро нишон медиҳанд. Не, 1 соати дигар схватка, мақсад мориба мекунем. Яъне ва ин барои ман дар 1 соат мақсад мо мориба мекунем ва ман бо дар ҳамон варзишхонаи мо ки мақсад варзишгарони вазнашон 80 килограмм, 90 килограмм бо онҳо ки тамрин мекунам, дар вақти яъне мусобиқа барои ман вақте ки бо вазни худатон сабқат мекунед, он қадар душвор нест. Он қадар душвор нест ва шумо ҳам бениҳоят чусту чолок ва ҳушёр ҳастед. Бо одамони гаронвазн тамрин мекунед ва бо одамони вазни худатон дар сабқат мебароед. аҷоиб. ин хеле ростига барои ҳар як варзишгар ин хеле мақсад як фоидаовар аст ва барои ман ростига он қадар, албатта аввал мусобиқа, якумин маротиба мусобиқа баромадан ҳамин барои ман хеле мушкил буд ва вақте ки ман мақсад ба майдон баромадам ва вақте ки ман овози он одаморо ки шунидам, вақте ки онҳо барои ман қарсак заданд, ин барои ман як адреналин мақсад гӯям мешавад ва ин ва ман худро хеле озод ҳис кардам дар он ҷо ва мақсад рӯҳбаланд шудам ва ин барои ман як мақсад такон дод маро ва хушбахтона мақсад озер тамрин карда истодам ва барои
чемпионати ҷаҳонӣ тайёрӣ дида истодам иншоалло. کی میشه چمپیونات جهان؟ чемпионат ҷаҳон мақсад тирамоҳ تیرامو در то نظر. охири сола то بسیار охири сол дар шаҳри дубай мешавад, русия ба شما мешавад. اونجا اشتراک میکنید و اون سه حریفی رو که شما مغلوب کردید اوجیلان مغلوب کردید اون سه حریف سالم بودند бале солим буд. آدمانی سالم رو من میخوام کفکوبی کنم برایشون اوراز من سپاس میگویم به مربیان شما که در رشته ورزش به شما کمک میکنند و میخوام که نامی آنها را شما امروز به زبان بیارید تا تمام شنونده ها بدونند که عموما مربیان شما کی است و در راه ورزش کی به شما کمک میکند. ростии гап дар ин риштаи варзиш ман хушбахтона бо як шахси як хеле хуб ва чӣ хел гӯям, як одами хуб шинос шудам. вай хушбахт рами худоев аст ва вақте ки ман бо ӯ шинос шудам, вай бо ӯ ҳам суҳбат шудам ва вай пурсид, мақсад дар бораи худам гап задам ва ба ӯ видео нишон додам ки вақте ки ман бо дӯстам тамрин мекунам, вай гуфт ту метавонӣ дар ҳамин мақсад мо федератсия дорем, федератсияи греплинг дорем дар шаҳри Душанбе, метавонӣ дар он ҷо биёӣ машқ кунӣ, мақсад метавонӣ варзишгари хеле хубе шавӣ вақте ки ту дар дилат ин хеле орзу дорӣ. ва хушбахтона ин барои ман як имконияти хеле хуб буд ва ман ростии гап то ин дам фикр мекардам ки чӣ хел мақсад дар куҷо метавонам иштирок кардан ва ин барои ман як имконият шуд. ва вақте ки ман бори аввал ба ин яъне варзиш машғул шудам ва бо ин варзишгоҳ омадам ва дар он ҷо хушбахтона ман як бор дигар мегӯям ки бо он устодам маро шинос кард, Комил Боймуродов. Комил Боймуродов устоди варзиш дар ҳамин варзиш аст ва президент ҳамин федератсия аст дар шаҳри Душанбе дар греплинг ва дар ҷаҳон сеюмин одам дар рейтингаш сеюмин одам аст дар ҳамин греплинг ва ҷуҷитсу. تشکر میگویم به خوشبخت، تشکر میگویم به کومیل بویمورودوف. سپاس که شما او را دستگیری میکنید. واقعا هم شما انسان های خیلی نجیب هستید. یک سوال دیگر در آخری برنامه من میخوام که راجع به عشق و حال حرف بزنید. یعنی بابای من وقتی که از جنگ به پای برگشت، از زانو بالا پایش نبود. تمامی اولادی مادر بزرگم گفتند که هنوز هم یک فرزند داری، از این لنگ به پای جدا شو گفته اصرار کردند، ولی مادر بزرگم جدا نشد. با بابایم زندگی کرد، با شرافت و با ارادت مهنت کرده زندگی کرد، عذاب‌ها رو پشت سر کردند و تقریبا 7-8 سال اولادی مادر بزرگم گپ نمی زدند که تو گپ ما رو نگرفتی، از این آدمی به پای جدا نشدی، ولی در پای عشق و محبت صادقانه نشست مادر بزرگم و آنها تا زمان پیری یک زندگی زیبا و پر از خاطره و پر از عشق و انگیزه ها داشتند. خدا بیامرزد آنها را. آنها یک از زندگی خود، اصلا زندگی آنها یک نمونه عبرت است امروز من میبینم. و شما درباره عشق و محبت بگویید. بله، راستی گپ عشق و محبت این در دست داشتن و پای دادن آدم یعنی نیست. عشق این یعنی از خود آدم، این از در دل او چی است و آدم رو در چشمش نگاه کردن در کار است. یعنی عاشق شما. بله و آدم رو در چشمش نگاه کردن در کار است و نه در جسمش. مثلا اوراست نفری که شما دل دادید یا اینکه نفری که به شما دل داد این حالت رو خوب قبول کرد؟ بله، بسیار خوب. بله. احسن. به آن دختر من احسن میخونم، به آن دختری که اورازی ما رو خوشبخت میکند من احسن میخونم. و یک چیز دیگر میگویند که همین گونه حالت ها، دشواری های زندگی به انسان شانس میدهد، امکان میدهد که نیک را از بد فرق کند، مرد را از نامرد بشناسد، سیاهی را از سپیدی بشناسد. این خیلی لحظه ها هم شد در حیات شما؟
бале ин хел лазорам шуданд ин чӣ хел гӯем одам намедонад ки мақсад фардо чӣ хоҳад шуд яъне барои ҳамин вақте ки раф як олим аст ва як цитата дорад ки когда Ной строил ковчег никакого дождя не было яъне вақте ки ҳазрати Нӯҳ ҳамон киштиро сохт бале ҳанӯз борону ҳанӯз тӯфон набуд яъне ҳар як одам бояд барои худаш як киштие созад ки яъне фардо ки ягон ҳодиса шуд вай тайёр бошад барои ҳамон ҳодиса ва одам набояд мақсад барои яъне ояндаашро ҳамин рӯзе ки ҳаст бояд ҳамин рӯз зиндагӣ кард яъне хушбахтона ҳамин рӯзро мақсад бо шодиву бо хушӣ бигзаронӣ фардо ки медонад ки чӣ мешавад яъне ҳар як одам бояд фикр кунад ки мақсад агар баъд аз як сония баъд аз як соат мақсад ҷони вай мақсад барояд яъне аз вай чӣ боқӣ мемонад яъне аз вай кадом хотираҳо мемонад ва ҳар як барои одам бояд барои худаш фикр кунад яъне боз ҳам ҳамин ки фақат номи нек боқӣ мемонад ораз охирин савол бубахшед фурсатам тамом шуд ва ҳоло худоҳофизӣ мекунем охирин саволро пешкаш мекунам тамом дигар шуморо ранҷ намедиҳам туи кай хайр иншоалло туям дар баъд аз иншоалло баъд аз 1 сол ё 2 сол мешавад хайр ман худам донишгоҳро хатм кардам донишгоҳи тиббиро нав хатм кардам ва яъне он яъне ҳанӯз омодагӣ дида истодам бале омодагӣ дида истодам ва он нафаре киро ман ба занӣ гирифтаниам ваям мединститутро мехонад ва дар дигар шаҳр ки аст аз ҳисоби ҳамин бояд хатм кунад донишгоҳашонро баъд тӯй кунем бисёр хуб мутмаинем ки дар тӯи моро хабар мекунед саломат бошед оразҷон ба шумо муваффақият таманно мекунем шумо як намунаи барҷастаи мардонагӣ ва шуҷоат ҳастед шумо на танҳо барои одамони масалан тавонталаб балки барои одамони солим низ метавонед намунаи ибрат бошед ман сипос мегӯям бар шумо ҳамеша муваффақу дастболо бошед хуш омадед саломат бошед хуб худоҳофизӣ мекунем дӯстони азизи ин ҷо сипос мегӯям бар шумо ки ин соатҳо бо мо будед дар пеш барномаҳои ҷолиби радиои Азия Плюс шуморо интизор аст